otišla je, uzela je sve, i kreditnu karticu, i našeg Maltezera, Nostradamusa, i naš internet. Ko zna koji lik sad surfa na njemu. Čekaj, kako misliš uzela internet? Isključila ruter iz struje i uključila ga kod drugoga. A, pokućni. Pa dobro, bar nije flat. Je, flat je. Ljubav može biti ograničena, ali Tele2 pokućni internet je za 169 kuna mjesečno sasvim neograničen i možeš ga ponijeti sa sobom. Kud ti, tudi mali ruter. Tele2, tada! Nostradamus! Policija. Pa to ti praviš buku. A malo smo se oslobodili. Šta je novo? Sve. Nova žena, novi stan, pas. A pokućni internet? Stari flat. Jel dobar? Da je bolji, bio bi ilegalan. Ko? Pokućni? Oslobodi se unutar bilo koja 4 zida s pokućnim internetom. Samo ga uključiš u struju i svaka kućica postaje neograničena slobodica. Tele2, tada!